Хәшәтәылаҿ сынтәазымҽхак зырҭбааз агрипп чымазара далацәажәо Аԥсны агәабзиарахьчара аминистр актәи ихаҭыԥуаҩ Алхас Канџьариа иазгәеиҭеит хәыҷи-дуи ари ачымазараҿы захьыз шырацәаҩыз, аха ҳазҭагылоу аамҭаз уи аргәамҵуа ауааԥсыра рхыԥхьаӡара агхара ишаҿу. Алхас Канџьариа иара убас иазгәеиҭеит агәабзиарахьчара аминистрра агрипп чымазара иаҿагылоу ахәшәқәа ахәышәтәырҭақәа рызшара актәи аетап ажьырныҳәамзазы ишымҩаԥнагаз, уажәы республикахь ишааго ахәшәқәа аҩбатәи апартиа. По словам наших специалистов, мы пиковых значений уже достигли, и заболевания идут на спад. То есть я беру во внимание общее количество заболевших, а не говорю только о вирусе штамма H1N1. Вторую часть препаратов мы получили вот буквально недавно. Их будут выдавать как в больницах, так и в поликлиниках. То есть если мы говорим поликлиника, это детская поликлиника, это взрослая первая поликлиника, ну и, соответственно, лечебные учреждения, это республиканская больница и детская больница. Убас аминистрра аҟынтәи антибиотикқәеи авирус иаҿагылоу ахәшәқәа ироуит ареспубликатә хәыҷтәы хәышәтәырҭаҟны. Ахәышәтәырҭа аҳақьым хада Игор Џьапуа иажәақәа рыла иахьазы вирус ашакы ианакы змоу ахәыҷқәа ахәышәтәырҭаҿы иҟаӡам. Гәабзиарахьчара аминистр абарҭ вирус грипп злархәышәтәу ахәшәқәа ҳарҭеит, иуҳәозар нас хәкыла абри тамифлю ҳәа изышьҭоу иахьа абри свиной грипп ҳәа изышьҭоу аштам H1N1 злархәышәтәу ахәшә, реленза абри иқәгылоуп убри ахьӡ, нас аимҳәа ахәшәқәа ҳарҭеит, абронхомонал, аскарил иҳарҭеит, нас иара антибиотикқәагьы ираҳҭаз асписак ала иҳарҭеит. Нас исҳәарц сҭахуп иара ишьҭоу ахәышәтәырҭаҿы ахәыҷқәа убарҭ роуп абри хәыда-ԥсада изауа. Егьыс аҩныҟа зҽызхәышәтәу ахәыҷқәа урҭ ҳара арантәи ираҳҭаӡом. Абыржәахьатәи аамҭазы аӡәгьы дышьҭаӡам иара H1N1 аганахьала тыла ҳҩааит ҩымш-хымш раԥхьа ачымазаҩ дышьҭан, мызкы зхыҵуаз ахәыҷы. Убри нахыс ас дышьҭаҵаны ихәышәтәу аӡәгьы дҳамаӡам. Агәабзиарахьчара аминистр ахәышәтәырҭақәа ирзыршо ахәшәқәа рыхәҭак нашьҭын ареспубликатә хәышәтәырҭахь. Урҭ ахьҭа злаланы иҟоу ауааԥсыра ирылаҽны иҟоу ачымазара ахәышәтәразы зхархәара хымԥадатәи иоуроуп. Республиканская больницараҿы иаҭаху ахәшәқәа ауаҩԥсы больницараҿы ишьҭоу иара ииҭаху ахәшәқәа малаҳа иуразы ҳәан аҭагылазаашьа агәабзиарахьчара аминистр аганахьала иҟаҵан. Уи асортиментла иуҳәозар быжь-наименованиак рҟынӡа ахәшәқәа. Ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы агрипп чымазара иадҳәаланы иҟоу аҭагылазаашьа атәы далацәажәо республика терапевт хада Анжела Арчелиаԥҳа иазгәалҭеит ҳазҭагылоу аамҭазы агрипп чымазара зыхьуа ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоу ауаа рхыԥхьаӡара ишагхаз. Иахьатәи аамҭазы иаҳзышьҭоуп ҩынҩажәаҟаҩык ачымазцәа агәаҵәых зыхьны иҟоу. Убарҭ рҟынтә аӡәы игәабзиара даара иуашәшәыроуп, избанзар иара абри агәаҵәых агәҭкра мацара акәымкәа, иара игәабзиара уаанӡагьы даара ачымазара ӷәӷәа имоуп. Ианалагаз абарҭ ачымазарақәа мышкы ҩынҩажәабаҩык аауан ашора змоу еимҳәо зхы зыхьуа ачымазцәа. Абарҭ ҩымш хәыҷык рхыԥхьаӡара иаҳа имаҷхеит. Аҳақьымцәа излазгәарҭо ала уажәазы агрипп чымазара зыхьуа ауаа рхыԥхьаӡара иагхо иалагеит, аха хәажәкырамзазы ари ачымазараҿкы еиҭах ацәырҵра згәаҭоуп. Амраза Рандиеԥҳа, Степан Мартиросиан, Аԥсуа телехәаԥшра.